Postoji nešto duboko zagonetno u tišini svetaca. Padre Pio, poznat po svojim čudesima, stigmama i nepokolebljivoj veri, nosio je u sebi tajne koje nikada nisu bile izgovorene javno. Ipak, oni koji su mu bili bliski znali su, njegovo razumevanje duhovnog sveta nadilazilo je svakodnevne granice verovanja. Među tim tajnama, šapatom prenošenim, nalazili su se i određeni sveti brojevi. Brojevi koji su, prema verovanju, otvarali vrata nebeskog obilja. Ova priča počinje upravo tu, u neizrečenom ali duboko osjećenom. Zašto bi jedan svetac čuvao numeričke kodove u tišini? Jer je znao da prava moć ne dolazi kroz buku, već kroz usklađivanje duše s božanskom vibracijom. Brojevi koje je Padre Pio nosio, ili preporučivao da se nose, nisu bili magični simboli praznoverja. Oni su bili duhovni mostovi, frekvencije povezane s molitvom, zaštitom i blagostanjem. Oni koji su ih zapisali i nosili uz sebe, prijavljivali su neobjašnjive promjene u životu. Otvaranje puteva, razrešenje dugova, iznenadni dobitci. Sve je to pratilo one koji su znali kako da prime tu frekvenciju. Ovaj uvod je poziv da se zaronite u jednu drevnu praksu tišine, vere i poverenja. Nema čarobnih rješenja, ali postoji energija koja deluje kada se srce i otvore pravim simbolima. Ova praksa nije nova. Vekovima su mistici i sveci koristili brojeve kao duhovne ključeve. Ono što Padre Pio donosi jeste specifična kombinacija svetih brojeva koja rezonuje s njegovim učenjem. Ova kombinacija se ne deli olako, ali sada je vreme da je otkrijemo. Kao što evanđelja kriju duboke slojeve značenja, tako i ovi brojevi nisu obični. Oni deluju kada se nose s poštovanjem, kad su ispisani rukom, stavljeni uz molitvu i nošeni blizu tela, posebno u novčaniku, koji simbolizuje tok energije i materijalne realnosti. Padre Pio nije propovedao bogatstvo u smislu pohlepe, već kao dar božanske brige za svakog čovjeka. Zato ovi brojevi nisu poziv na lak novac, već na blagostanje koje dolazi kao posljedica vere. Zamislite svoj život kao knjigu u kojoj stranice čekaju da budu ispisane novim poglavljima. Ovi brojevi nisu samo simboli, oni su rečenice molitve u brojevnom obliku. Kada ih unesete u svoj svakodnevni život, kada ih gledate, nosite i povezujete s molitvom, vi zapravo kreirate energetski savez sa nebesima. Padre Pio nas je učio da ništa nije slučajno, pa ni brojevi. Ako su došli do vas, to je zato što ste spremni. Ova praksa nije zamena za veru. Ona je produžetak vere u materijalnu stvarnost. Kao što krst oko vrata ne daje moć sam po sebi, već kroz ono što predstavlja, tako i ovi brojevi funkcionišu kada se poštuju njihova pravila. U sljedećim poglavljima otkrićemo svaki broj, njegovo značenje i kako deluje na duhovnom planu. Svaki od njih je priča za sebe, ali zajedno oni čine duhovni kod koji Padre Pio nikada nije javno objasnio, ali je prenosio srcima koja su ga mogla čuti. Jeste li spremni otvoriti ovu knjigu tajni? Ostanite uz nas jer ono što sledi nije samo znanje. To je duhovno iskustvo koje može promijeniti način na koji gledate na svet, bogatstvo i božansku pravdu. Padre Pio nas poziva ne rečima, već prisustvom. A sada, mi otkrivamo njegovu tišinu, broj po broj. Sveti brojevi nisu izum modernog doba, niti su plod sujeverja. Oni su deo drevne duhovne tradicije koja veruje da određeni brojevi nose božansku vibraciju. U Bibliji, brojevi poput 3, 7 i 12 pojavljuju se sa dubokim simboličkim značenjem, često povezani sa Božjim delovanjem. Padre Pio, poznat po svom misticizmu, razumeo je ove frekvencije kao most između molitve i božanskog delovanja. On ih nije koristio za predviđanja, već za usmeravanje molitve ka specifičnim energijama neba. Upravo u tome leži njihova snaga. Nisu predmeti obožavanja, već alati za duhovno usklađivanje. Zanimljivo je da je Padre Pio često govorio o moći jednostavnosti. Njegova vera nije bila spektakularna u spoljašnjosti, već snažna iznutra. Upravo zbog toga nije javno otkrivao sve što je znao. On je bio posrednik između vidljivog i nevidljivog i znao je da nisu svi spremni da razumeju ili koriste duhovne darove na pravi način. Brojevi koje je prepoznavao kao svete, on je otkrivao samo odabranima, onima koji su tražili ne bogatstvo,
već Božju volju. A u toj potrazi svetost brojeva postaje svetionik u tami. Zašto baš novčanik? Zato što novčanik simbolizuje tok. U njemu držimo ono što nam omogućava da dajemo i primamo. Kada u novčanik stavimo svete brojeve, činimo ga ne samo mestom materijalne vrednosti, već i duhovne sile. Ova praksa, iako jednostavna, ima snažno značenje. Radi se o osveštanju svakodnevnog. O tome da novac koji često izaziva brigu i strah postane kanal vere. Padre Pio je verovao da ništa nije izvan Božje brige, pa ni financije. Sveti brojevi nisu čarobna rješenja, ali deluju kao podsjetnici na božansko prisustvo. Oni preobražavaju vaš odnos prema novcu i obilju. Umjesto da gledate na novac sa strepnjom, počinjete da ga posmatrate kao dar. Dar koji dolazi u pravom trenutku, u pravoj meri, kada ste u skladu sa nebeskom voljom. Padre Pio nije propovedao bogatstvo, ali jeste verovao u čuda. A čudo se dešava kada verujemo, čak i kada je to kroz broj koji držimo blizu srca. Ono što je najvažnije jeste način na koji pristupate ovim brojevima. Oni nisu amajlije, već mostovi. Kada ih napišete na papir, molite se nad njima i stavite ih u novčanik, vi zapravo kreirate duhovnu izjavu. Poručujete svemiru da ste spremni da primite, ali i da verujete. Padre Pio je znao da vera bez dela nije dovoljna, a ovaj čin, jednostavan, tih, ali posvećen, predstavlja upravo to, delanje u veri. Oni koji su primili ove brojeve, prema usmenim predanjima, doživjeli su neobične preokrete. Otvaranje poslovnih prilika, rešavanje dugova, čak i pomirenje sa članovima porodice. Neki su tvrdili da su osjetili mir čim su brojevi ušli u njihov novčanik. Drugi su rekli da su usnili Padre Pija, kako ih blagosilja. Možete li vi doživjeti isto? Ako pristupite ovome sa iskrenošću i molitvom, odgovor je da. Brojevi koje ćemo otkriti nisu puki simboli. Oni su kodovi vere. A ako ih nosite sa poštovanjem, kao što je Padre Pio činio, otvorit ćete se za tok blagostanja koji dolazi iz više dimenzije. U sljedećem poglavlju počet ćemo sa prvim brojem, brojem 3, i otkriti zašto je on temelj svih svetih frekvencija. Broj 3 zauzima posebno mesto u duhovnosti, kako u hrišćanstvu, tako i u mnogim drevnim tradicijama. Za vernika, broj 3 je neposredno povezan sa presvetim trojstvom, Otcem, Sinom i Svetim Duhom. Ova trojnost simbolizuje jedinstvo, potpunost i savršenu ravnotežu između duhovnog i materijalnog sveta. Padre Pio je u svojim molitvama često ponavljao strukture u 3 ponavljanja, verujući da broj 3 uspostavlja harmoničnu vezu sa Božjom voljom. Zato je ovaj broj bio prvi među svetim kodovima koje je čuvao. Kad govorimo o broju 3 kao mostu ka blagostanju, ne govorimo o bogatstvu u konvencionalnom smislu. Blagostanje, u očima jednog sveca poput Padre Pija, znači biti u skladu sa sobom, sa svojim pozivom i sa milošću Božjom. Broj 3 pomaže u otključavanju tog stanja, omogućava jasnoću u mislima, poverenje u molitvu i dublju prisutnost u svakodnevici. Kada ga nosite u novčaniku, on stalno podsjeća da ste deo nečeg većeg, svetog jedinstva koje deluje u vašu korist. Broj 3 je također simbol stvaranja. U Bibliji, 3. dana, Bog razdvaja vode i stvara suvu zemlju, mesto gdje seme može da raste. U vašem životu, broj 3 može postati taj temelj, duhovna zemlja na koju se seje molitva za blagostanje. Padre Pio je verovao da kada se molimo sa svesnom prisutnošću presvetog trojstva, pozivamo božansko u svaki aspekt života, uključujući financije, zdravlje i odnose. Trostruka molitva, 3 puta dnevno, sa brojem 3, bila je praksa mnogih vernika koji su pratili njegovu duhovnu liniju. Postoji i praktična primjena broja 3. Napišite ga 3 puta na komad papira, izgovorite molitvu 3 puta i stavite papir u novčanik sa 3 zrna tamjana. Ova simbolika trostrukog čina otvara prostor duhovne akcije. Nije magija, već posvećenost. Nije praznoverje, već struktura duhovne discipline. Svaki put kad otvorite novčanik, osjetit ćete tu snagu prisustva presvetog trojstva kroz jednostavan broj koji stoji tamo s razlogom. Oni koji su praktikovali ovaj mali ali snažan ritual, prijavljivali su povećan osjećaj sigurnosti. Nisu svi odmah dobili novac, ali su svi prijavili nešto vrednije. Osjećaj mira, olakšanje u brizi,
jasne misli u donošenju financijskih odluka. Taj unutrašnji mir je, po učenju Padre Pija, prvi korak ka otvaranju vrata za božansku intervenciju u svakodnevici. I broj 3 postaje čuvar te svetinje u vašem džepu. Padre Pio je znao da vera raste u tišini i ponavljanju. Broj 3 podsjeća na tu dinamiku, ne čeka se čudo izvan, već se dozvoljava čudu da uđe iznutra. A kad se to dogodi, vrata se otvaraju na mestima gdje su nekad bila zaključana. 3 su ključa: vera, tišina i posvećenost. Kad ih kombinujete sa svetim brojem, postajete spremni za novo poglavlje života. Zato, neka broj 3 bude prvi kod koji unosite u svoj novčanik, ne kao simbol želje, već kao izraz spremnosti da prihvatite božanski tok u svom životu. To je početak hoda sa Padre Pijom kroz brojevne portale svetlosti i obilja. U sljedećem poglavlju otkrićemo duboku snagu broja 5 i njegovu vezu sa ranama Hristovim. Broj 5 nosi u sebi duboku simboliku, naročito za hrišćanske mistike poput Padre Pija. On simbolizuje 5 svetih rana Isusa Hrista, 2 na rukama, 2 na nogama i 1 na boku. Ove rane nisu samo tragovi patnje, već izvori nebeske moći i milosti. Za Padre Pija, koji je i sam nosio stigmata, broj 5 bio je svet broj zaštite i posvećenosti. Nositi broj 5 u novčaniku nije samo čin simbolike, već duhovna izjava. Pripadam Hristu i prizivam njegovu milost nad svim aspektima mog života. U kontekstu blagostanja, broj 5 deluje kao duhovni štit. On ne donosi samo zaštitu od fizičkog zla, već i od energetskih blokada koje sprečavaju protok novca, mira i radosti. Padre Pio je verovao da svaki put kada se setimo Hristovih rana s poštovanjem, otvaramo vrata novim počecima. Broj 5 u novčaniku simbolično postavlja Božju ruku nad vašim financijama. To nije poziv na bogaćenje, već na svetost svakodnevnog i osveštavanje vaših prihoda i rashoda. Mnogi su iskusili snagu ovog broja tako što su ga kombinovali sa kratkom molitvom: po svetim ranama Isusa, neka moje ruke ne oskudevaju. Ova molitva se izgovara 5 puta, uz lagano stavljanje broja u novčanik. Ovaj čin nije ritual za privlačenje sreće, već obred vere. Padre Pio bi rekao da je prava sigurnost u Božjoj volji, a ne u brojevima. Ipak, kada se broj nosi sa takvom verom, on postaje kanal za tu istu volju. Broj 5 također predstavlja ravnotežu, 5 prstiju ruke, 5 čula, 5 osnovnih pokreta tela. U njemu se spajaju duhovno i fizičko. Kada unesemo ovaj broj u svakodnevicu, zapravo tražimo harmoniju između neba i zemlje. U kontekstu financija, to znači ne samo primanje novca, već i mudro upravljanje njime. Padre Pio je učio vernike da budu odgovorni, skromni i darežljivi, a broj 5 postaje podsjetnik na te vrline. Iskustva onih koji su primenili ovaj broj u svom duhovnom životu svjedoče o tihoj, ali snažnoj transformaciji. Ljudi su prijavljivali zaštitu u trenucima nesigurnosti, izbjegavanje financijskih gubitaka i pojavu novih prilika. Neki su tvrdili da su upravo u danima posvećenim meditaciji na 5 rana Hristovih doživjeli preokrete u karijeri ili otplatu dugova. Sve to dolazi kao potvrda da broj 5, kada se nosi sa verom, donosi plodove. Za Padre Pija rana nije bila kraj, već početak. Svaka rana Hristova bila je izvor svetlosti, a broj 5 nosi tu svetlost direktno u vaše ruke. Kada ga nosite, vi se ne štitite samo od oskudice, već postajete oruđe Božje providnosti u svetu. Vaš novčanik postaje više od mesta za novac. On postaje mesto susreta između vere i svakodnevice. Zato, neka broj 5 uđe u vaš duhovni prostor sa poštovanjem. Zapišite ga pažljivo, izgovorite molitvu i stavite ga tamo gdje se nalaze sredstva vašeg rada. I zapamtite, Padre Pio nas ne poziva da tražimo čudo, već da budemo spremni da ga prepoznamo kada se desi. U sljedećem poglavlju otkrićemo broj 7, broj duhovne frekvencije i savršenstva. Broj 7 se kroz čitavu Bibliju pojavljuje kao simbol potpunosti, svetosti i duhovne ravnoteže. Bog je stvorio svet za 6 dana i 7. dana se odmorio, čime je broj 7 postao simbol svetog ispunjenja. Za Padre Pija broj 7 nije bio samo broj, već duhovna vibracija koja povezuje čovjeka sa najvišim nivoima božanskog delovanja.
Nositi broj 7 znači prizivati harmoniju, mir i jasnoću u sve oblasti života, uključujući i financijsku. On označava kraj jedne faze i početak nove, svetije i stabilnije. Kada stavite broj 7 u svoj novčanik, vi šaljete poruku nebesima da ste spremni za unutrašnji i spoljašnji red. Ovaj broj vas podsjeća da su bogatstvo i blagostanje posljedica poretka, a ne haosa. Padre Pio je učio da duhovni nered često vodi do osjećaja oskudice. Međutim, kada uvedemo svetost broja 7 u svoj prostor, bilo kroz molitvu, meditaciju ili svakodnevne odluke, mi stvaramo uslove za dolazak obilja koje dolazi iz Božje ruke. U praktičnom smislu, broj 7 možete zapisati na mali papir i preko njega nacrtati 7 zvezdica, koje simbolizuju 7 darova Duha Svetoga. Predstavljanja u novčanik preporučuje se molitva 7 Zdravo Marija, u čast 7 dana stvaranja. Ovo je čin posvećenja, ne novcu, već svetoj ulozi koju on može imati kada se koristi s namerom. Padre Pio bi rekao, sve što imaš, posveti Bogu, pa će ti se umnožiti ono što zaista trebaš. Broj 7 je također broj intuicije i duhovne percepcije. Oni koji ga nose često prijavljuju povećanu jasnoću u donošenju odluka, sposobnost da prepoznaju pravu priliku i mir koji prethodi financijskom preokretu. Nije broj taj koji donosi novac, već duhovno stanje koje on oslikava. A kada se nalazite u frekvenciji broj 7, vi delujete iz mudrosti, ne iz straha. To je osnovna razlika između stalne borbe i svetog protoka. Ljudi koji su uključili broj 7 u svoje molitvene navike prijavljuju i duhovne vizije, snove i osjećaj unutrašnjeg vodstva. Neki su tvrdili da su dobili odgovore na važna pitanja baš 7. dana od kada su stavili broj u novčanik. Drugi su doživjeli čudesne obrte u poslu, pregovorima i dugotrajnim problemima. Broj 7, kada se koristi s verom i disciplinom, postaje duhovni kompas koji vas vodi kroz zbrku svakodnevice. Ono što broj 7 posebno ističe jeste sposobnost da unese svetost u najobičnije trenutke. Kada otvorite novčanik i vidite taj broj, podsjećate se da je i vaš financijski život pozvan na svetost. Padre Pio je govorio da svetac nije onaj ko beži od sveta, već onaj ko u svet unosi svetlost. Broj 7 u novčaniku vas poziva da postanete ta svetlost i da sa poverenjem otvorite ruke za ono što vam Bog priprema. Zato neka broj 7 bude vaša duhovna osovina u svetu materije. Neka donese jasnoću, ravnotežu i svetost u vaše financije. Kada ga nosite sa verom, on postaje više od cifre, postaje svetionik vaše povezanosti sa Božjom voljom. U sljedećem poglavlju otkrićemo moć broja 9 i kako on otključava vrata nebeske providnosti. Broj 9 u hrišćanskoj simbolici predstavlja završetak, dovršenje i ispunjenje Božjeg plana. To je broj koji označava kraj jedne duhovne faze i pripremu za novo poglavlje, vođeno milošću. Padre Pio je broj 9 smatrao brojem kontemplacije, žrtve i otvaranja srca za ono što dolazi s neba. U devetnici, molitvenoj praksi koja traje 9 dana, ogleda se upravo ta simbolika, posvećenost, ustrajnost i duhovna plodnost. Kada broj 9 nosimo u novčaniku, mi se ne povezujemo samo sa završetkom problema, već i sa početkom čudesnih promjena. 9 je broj darova Duha Svetoga, broj koji govori o punini u svetom duhovnom izrazu. Ljubav, radost, mir, strpljenje, blagost, dobrota, vernost, krotkost i uzdržanost. Svi su to plodovi koji, kada su prisutni u životu, otvaraju vrata providnosti. Padre Pio je znao da blagostanje ne dolazi kroz prisilu, već kroz usklađenost s ovim darovima. Nositi broj 9 znači otvoriti se za te kvalitete i time, neprimetno, privući obilje koje dolazi kao nagrada za unutrašnji rad. Broj 9 ima i jedinstvenu matematičku osobinu. Svaki broj pomnožen sa 9 daje zbir cifara koji se opet svodi na 9. Ova povratna snaga govori o duhovnoj zakonitosti. Ono što dajete, to vam se vraća. Kada stavite broj 9 u novčanik, vi simbolično izjavljujete da ste spremni davati s poverenjem, jer znate da će se vratiti u još većem obliku. Padre Pio je bio poznat po velikodušnosti i broj 9 je bio simbol te unutrašnje spremnosti da se služi i deli.
Molitva povezana sa brojem 9 može se praktikovati kao 9-odnevna posvećenost, tokom koje se svakog dana stavlja ruka na novčanik i izgovara: Neka tvoja providnost, Gospode, uđe u moj dom kao voda u zemlju. Ova molitva uči vernika da ne traži više nego što mu pripada, ali da bude potpuno otvoren za ono što dolazi od Boga. Broj 9 tada postaje kanal kroz koji se prima, ne samo materijalno, već i duhovno obilje. Svedočanstva onih koji su praktikovali ovu devetnicu uz broj 9 govore o neočekivanim olakšanjima, otpisivanju dugova, povraćaju izgubljenih sredstava, pa čak i oprostu nepravdi. U srcu svega toga je vera. Broj 9 nije čudotvoran sam po sebi, ali postaje moćan kada se spoji s molitvom i disciplinom. Padre Pio je uvek podsjećao: providnost ne kasni, ona dolazi kad srce zna čekati. U duhovnom životu, broj 9 nas podsjeća da svako zatvaranje donosi novo otvaranje. U kontekstu financija, to znači zatvoriti vrata sumnji, strepnji i kontroli, a otvoriti ih veri, predaji i mudrosti. Kada broj 9 postane prisutan u vašoj svakodnevnici, vi zapravo stupate u zakon nebeskog reda. I u tom redu ništa ne fali, ništa ne kasni i sve dolazi s pravim razlogom. Neka broj 9 postane vaš podsjetnik da je Božja briga za vas stalna i neprekidna. Stavite ga sa zahvalnošću, izgovarajte molitvu s verom i gledajte kako se putevi otvaraju. U sljedećem poglavlju otkrićemo broj 11 i njegovu ulogu kao anđeoskog koda koji otključava darove sa neba. Broj 11 se u duhovnom svetu smatra mostom između čovjeka i anđeoskih sfera. On je broj buđenja, duhovne poruke i otvaranja za božansko vodstvo. Padre Pio, koji je često govorio o prisustvu anđela čuvara, posmatrao je broj 11 kao znak anđeoske intervencije. Kada se ovaj broj pojavi u vašem životu, posebno u momentima potrebe, to nije slučajnost. To je poruka. Stavljen u novčanik, broj 11 simbolično priziva anđele čuvare da posreduju u vašim financijama i da otvore vrata koja su do tada bila zatvorena. Anđeoska prisutnost prema učenju mistika ne dolazi kroz buku, već kroz znakove. Broj 11 se pojavljuje kada vam se duhovni svet obraća, nudi smernice, zaštitu i nevidljivo vođstvo. U kontekstu materijalnih darova, broj 11 simbolizuje poravnavanje vaše duše sa Božjim planom. Nije poziv na slučajno bogatstvo, već na bogatstvo koje dolazi kao odgovor na posvećenost. Padre Pio je učio da kada duša sluša, tada i nebeske sile progovaraju, a broj 11 je jedan od njihovih jezika. Praksa sa brojem 11 može se sastojati od tihe molitve upućene anđelu čuvaru, svaki dan u 11 sati, tokom 11 dana. Istovremeno broj se nosi u novčaniku uz belešku na kojoj piše: Neka anđeoska svetlost vodi moj put i moje darove. Ova jednostavna praksa usmerava pažnju na duhovno prisustvo, koje često zaboravljamo. Padre Pio je često govorio o slušanju tog tihog glasa iznutra. Broj 11 pomaže da se taj glas jasnije čuje. Iskustva onih koji su posvetili vreme broju 11 svedoče o iznenadnim pozivima za posao, pomirenju s ljudima koji su dugovali novac, kao i o neobjašnjivim poklonima i donacijama. Sve to prati osjećaj unutrašnje sigurnosti i zaštićenosti. Nije broj taj koji donosi, već vera da niste sami. Broj 11 podsjeća na to da niste zaboravljeni, da nevidljive sile svetlosti hodaju uz vas. U numerologiji, broj 11 je poznat kao glavni broj, a u duhovnoj simbolici on je kapija. Kapija ka višoj svesti, ka božanskoj istini i ka blagostanju koje dolazi bez gubitka duše. Padre Pio nije verovao u brza rješenja, ali jeste verovao u otvorena srca. Broj 11 se pojavljuje onima koji su spremni i koji ne traže samo materijalno, već celovito ispunjenje. Novčanik, kao mesto svakodnevnog dodira sa realnošću, postaje oltar kada u njega unesete broj 11. On tada nije samo prostor za novac, već mesto komunikacije sa višim sferama. I svaki put kad ga otvorite, podsjećate se da ste pod božanskom zaštitom. Padre Pio bi rekao: Gospod nikada ne ostavlja one koji mu se obraćaju s verom. I broj 11 je poziv, ne samo da tražite, već da slušate. Neka broj 11 uđe u vaš život kao znak da su nebeske snage aktivne, spremne i prisutne. Sa molitvom, tišinom i otvorenim srcem,
Vi ulazite u prostor gdje darovi dolaze ne kao slučajnost, već kao deo božanskog plana. U sljedećem poglavlju otkrićemo broj 33, broj koji je sam Padre Pio smatrao ključem moći molitve. Broj 33 ima posebno mjesto u hrišćanskoj tradiciji, jer predstavlja broj godina koje je Isus Hrist živeo na zemlji. To je broj savršenog žrtvovanja božanske mudrosti i otkupljenja. Padre Pio, duboko povezan sa patnjom Hristovom kroz svoje stigmata, često je molio molitve koje su se završavale u 33 ponavljanja. Za njega, broj 33 nije bio samo istorijski podatak, već duhovni kod koji otvara srce Bogu i spušta milost u život vernika. U kontekstu novčanika, broj 33 simbolizuje posvećenost, otvorenost za čudo i snagu molitve u privlačenju blagostanja. Ovaj broj se često koristi u intenzivnim molitvenim praksama, naročito kada se moli za nešto posebno važno. Padre Pio je govorio da molitva nije sredstvo za dobijanje onoga što želimo, već način da primimo ono što nam Bog želi dati. Broj 33 postaje zato duhovni alat usklađivanja sa Božjom voljom. Kada ga nosite u novčaniku, uz jednostavnu molitvu izgovorenu 33 puta, kao što je Isuse, uzdam se u tebe, vi otvarate svoje biće za svetlost koja donosi pravi oblik obilja. Postoji i specifična praksa koju su sledbenici Padre Pia preneli. Uzeti komadić papira, zapisati broj 33 zajedno sa ličnom molitvenom nakanom i ostaviti ga u novčaniku tačno 33 dana. Svaki dan treba se posvetiti kratkoj molitvi i tišini. Ova praksa nije brza formula, već duhovna disciplina. I upravo u toj vernosti dolazi snaga, jer broj 33 nije broj požude za bogatstvom, već broj predaje Bogu koji zna sve potrebe vašeg srca. Zanimljivo je da broj 33 u sebi sadrži dvostruku trojku, dvostruko presveto trojstvo. To znači da predstavlja ne samo duhovnu potpunost, već i duhovnu silu. On je broj koji se ne koristi olako. Kada ga stavite u novčanik, vi time izjavljujete da niste samo tražilac materijalnog, već svedok vere. Padre Pio je cenio tihe, postojane molitelje, one koji ne mole da bi dobili, već da bi razumeli. I broj 33 pomaže upravo u tome. Otvara prostor razumevanja. Ljudi koji su koristili broj 33 u svojim duhovnim praksama prijavljivali su transformaciju iznutra. Više zahvalnosti, manje straha, veće poverenje. I zanimljivo, u toj unutrašnjoj promjeni dolazile su i spoljašnje promjene. Poslovi su se otvarali, troškovi su se smanjivali, prilike su dolazile neplanirano, jer kada se čovjek uskladi sa božanskom voljom, život počinje da teče s lakoćom. Broj 33, kada se koristi u molitvi, postaje most ka toj lakoći. Padre Pio je znao da blagostanje ne dolazi silom, već ljubavlju. I broj 33 je izraz te ljubavi, Hristove žrtve, Božje blizine i čovekove vere. Kada ga nosite, ne tražite čudo, vi postajete deo čuda. Vaš novčanik postaje mjesto tihe posvete i svaki dan postaje molitva. A kroz tu tišinu Božja providnost dolazi nežno, ali sigurno. Neka broj 33 bude vaša veza sa molitvenim srcem Padre Pia. Nosite ga sa poštovanjem, sa mirom i sa nadom, jer kroz njega duhovna snaga molitve postaje vidljiva u svakodnevnim stvarima. U sljedećem poglavlju otkrićemo kako pravilno postaviti ove svete brojeve u novčanik i izvršiti celokupan ritual. Postavljanje svetih brojeva u novčanik nije samo simboličan čin, to je duhovni obred. Kao što se pripremamo za molitvu pranjem ruku i smirivanjem duha, tako i ovaj čin zahteva tišinu, prisutnost i poštovanje. Padre Pio je govorio da ništa sveto ne treba raditi u žurbi. Zato je prvi korak da se izdvoji poseban trenutak, najbolje rano ujutru ili uveče kada je dom miran. Pripremite papir, hemijsku olovku i svoj novčanik. Duboko udahnite, zatvorite oči i u tišini se povežite sa svojim anđelom čuvarom ili zamolite Padre Pia za prisustvo. Na čist papir napišite brojeve sljedećim redosledom: 3, 5, 7, 9, 11, 33. Brojevi se pišu jedan ispod drugog, vertikalno, u jednoj koloni. Ovaj raspored simbolizuje duhovni uspon, od svetog početka do božanskog ispunjenja. Pored svakog broja možete upisati i jednu reč koja simbolizuje vašu molitvu. Vera, zaštita, harmonija, milost, vođstvo, predaja.
Ovaj papir postaje vaša duhovna formula, vaš lični znak nebesima. Pre nego što ga stavite u novčanik, položite dlanove na njega i u tišini se pomolite. Ritual uključuje i posvećenje. Možete koristiti nekoliko kapi blagoslovljene vode koju lagano nanesete na papir, ne da se pokvasi, već da se osveti. Ako nemate blagoslovljenu vodu, jednostavno prekrstite papir i recite: neka svetlost Božja osvetli moj put i pruži mi ono što mi po milosti pripada. Nakon toga, pažljivo presavite papir 3 puta, kao unutra, simbolično privlačeći ono što vam dolazi. Položite ga u pregradu novčanika koju ne otvarate često, kako bi ostao netaknut i u miru. Preporučuje se da ovaj papir nosite sa sobom najmanje 33 dana. Tokom tog perioda, svaki dan odvojite trenutak da se setite svetih brojeva, makar na kratko. Ne morate ih ponavljati naglas. Dovoljno je prisutno sećanje i zahvalnost. Padre Pio je verovao da najjače molitve nisu one koje se izgovaraju najglasnije, već one koje se nose najdublje. Brojevi u novčaniku postaju tiha molitva koja putuje s vama, svaki dan, u svim okolnostima. Nemojte se iznenaditi ako se nakon nekoliko dana počnete osjećati drugačije. Mnogi prijavljuju unutrašnji mir, lakše rješavanje problema, iznenadne ideje ili povratak dugova koje su već otpisali. To ne znači da su brojevi učinili čudo, već da su otvorili vaš duh da primi ono što je već bilo spremno. Novčanik nije samo mesto novca. On postaje duhovni centar, posvećen prostor koji odražava veru i poverenje. Posle 33 dana možete odlučiti da papir ostane zauvek u novčaniku, kao stalni znak vaše vere. Možete ga osvežiti novim zapisom ili, ako osjetite potrebu, spalite ga sa zahvalnošću i napišite novi, sa novom nakanom. Važno je da uvek pristupate ovom činu sa poniznošću i svetim osjećajem. Ovaj ritual nije običaj. To je savez između vas i božanske promisli, kroz jezik brojeva i molitve. U sljedećem poglavlju otkrićemo stvarna svedočenja ljudi koji su praktikovali ovaj ritual i iskusili vidljive promjene u svom životu. Njihove priče podsjećaju da vera, kada se iskreno živi, donosi plodove. Ne uvek u obliku koji očekujemo, ali uvek u onom koji je potreban. Svedočanstva vernika koji su u svoj život uneli svetih 6 brojeva Padre Pija neprekidno se šire. Njihove priče nisu marketinške poruke, već tiha svedočanstva o veri, posvećenosti i čudima koja dolaze kada se najmanje očekuju. Jedna žena iz Splita ispričala je kako je nakon godina financijskog pritiska odlučila da ispiše brojeve na papir, pomoli se i stavi ih u novčanik. Posle 2 nedelje, neočekivano je dobila poziv za posao koji nije tražila, posao koji joj je donio stabilnost i mir. Nije broj bio magičan, već vera koja je konačno pronašla kanal da se izrazi. Muškarac iz Zagreba, preduzetnik suočen s dugovima, rekao je da je broj 9 postao njegov simbol vere u Božju providnost. Svaki put kad sam otvorio novčanik i video broj, setio sam se da nisam sam, rekao je. Njegova dugovanja nisu nestala preko noći, ali su se rešavala jedna po jedna, kroz neverovatne okolnosti. Klijenti su se vraćali, ugovori su se sklapali, a srce mu je bilo mirno. Blagostanje je došlo kada sam prestao da paničim, dodao je sa suzama u očima. Jedna starija gospođa iz Mostara napisala je svedočanstvo da je broj 33 izgovarala u molitvi svakog jutra. Nije imala mnogo, ali je počela da osjeća obilje, u vidu pomoći od komšija, donacija iznenada i, kako kaže, osjećaja da je Bog pored mene u svemu, pa čak i u mom malom novčaniku. Njen primjer pokazuje da blagostanje ne dolazi samo kroz novac, već kroz toplinu, sigurnost i osjećaj vrednosti koji mnogi traže kroz materijalno. Mlada žena iz Osijeka je posvjedočila da joj je broj 11 doneo jasnoću i smer. Bila je izgubljena u poslovnim odlukama, rastrzana između želje da zaradi i straha da izgubi. Kada je započela praksu molitve s brojem 11 i stavila ga u novčanik, počela je primećivati sinhronicitete, ljudi su joj nudili savete, otvarale su se prilike, a odluke su postajale lakše. Nisam postala bogata u dinarima, ali sam postala bogata u samopouzdanju, rekla je. Svedočenja ne prestaju. Ljudi se javljaju sa pričama o dugovima koji su oprošteni, o iznenadnim uplatama, o miru koji dolazi u vreme kada se čini da sve propada.
Niko ne tvrdi da je reč o čaroliji. Svi svedoče o veri, veri koja je pronašla konkretan izraz u brojevima koje je Padre Pio čuvao u tišini. Ti brojevi nisu bili rešenje, bili su podsjetnik. A vera, kad se seti svoje snage, pokreće planine. Padre Pio nikada nije obećavao lagodan život. On je obećavao Božju prisutnost, u patnji, u tišini, u svakom danu. Brojevi koje nosimo u novčaniku nisu poziv na magiju, već na prisustvo. Kada ih stavimo s poštovanjem, otvaramo vrata da nas Bog podsjeti: ja sam tvoj izvor. I kad to zaista poverujemo, tada dolazi i čudo. Otkrite kako i vi možete prizvati ovu nebesku energiju u svoj život. Ne zatvarajte vrata blagostanju koje vas zove.